Danas pravi moćni zeleno-tropski napitak koji je fantastičnog ukusa i mirisa, a gotov je za manje od 5 minuta. Krećem odmah sa pripremom. Prvo uzimam pola krastavca. Ja ga namerno ne ljuštim jer se u kori nalazi najviše vitamina. Naravno, ako niste sigurni u poreklo krastavca koji koristite, vi ga slobodno oljuštite. Zatim ljuštim i seckam jednu manju bananu koja će nam dati onu savršenu kremastu teksturu i prirodnu slatkoću. Sada čistim svež ananas. On je prava vitaminska bomba jer samo jedna šolja podmiruje skoro 100% naših dnevnih potreba za vitaminom C. Prebogat je manganom koji jača kosti i jedinstvenim bromelainom koji olakšava varenje i smanjuje nadutost. Zato je idealan za moj smoothie. Za onu savršenu svežinu i balans sečem pola limete i cedim sok iz nje. Pola limete donosi nam čist koncentrat vitamina C i minerala poput kalijuma i gvožđa koji zajedno podižu imunitet. U blender prvo ubacujem ananas koji unosi pravi tropski talas energije, eksploziju vitamina i onaj prepoznatljiv sladak ukus. Zatim dodajem kremastu bananu, našeg najboljeg saveznika za savršeno svilinkastu teksturu i prirodnu energiju. Odmah za njom stiže i krastavac koji ovom napitku daje moćnu, brutalnu hidrataciju i neverovatnu lakoću. Sve to prelivam kokosovim mlekom koje celoj priči daje onu prefinjenu i egzotičnu notu. Dodajem i sveže ceđeni sok od limete. Na samom kraju ubacujem led koji pretvara ovaj smoothie u pravi letnji koktel. Zatvaram i blendam dok ne postane potpuno glatko. Ovaj moćni napitak sipam u svoju omiljenu teglicu. Pogledajte samo ovu savršenu teksturu i boju. Ovo je čisto zdravlje u čaši koje će vas podići, osvežiti i napuniti energijom za ceo dan. Jedan gutljaj i vaše telo će vam biti beskrajno zahvalno. Ako želite još ovakvih brzih, zdravih i preukusnih recepata, zapratite moj kanal. Lajkujte ovaj video i napišite mi u komentarima da li vi ljuštite krastavac ili ga jedete sa korom. Vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!